میگویند که فوتبال سرجمی ملت است. ما نتیجه این را در چمپیونات آسیا دیدیم که چگونه ورزشکاران ما با مهارت بلند خود تمام ملت را سرجم کردند و باز میگویند که فوتبال ورزش رقم یک دنیاست. در برابر این همه فوتبال یک نوع بازی پر از احساسات و عشق و محبت است. زیرا این نوع ورزش خیلی مخلصان زیاد دارد و این مخلصان با یک هوس، با یک محبت و با یک احساسات بلند دسته های خود را طرفداری میکنند. دوستان عزیز، اکنون با تشبث جمهوری تاجیکستان روز 25 می در تمام جهان روز عمومی جهانی فوتبال تجلیل کرده می شود و در تاجیکستان باشد شکوه و شهامت این روز خاصه است و با یک شکوه و شهامت خیلی بلند تجلیل کرده می شود. ما هم یک برنامه خاص داریم دوستان عزیز وابسته به فوتبال تاجیک. همینطور ما در این نشر برنامه از مؤسسه دولتی مکتب مخصوصی ورزشی ذخیره‌های المپی رقم 10 اوید به فوتبال دیدن کردیم. میگویند که در این مکتب مربی‌های سابقه‌دار به نورسان تمرین می‌دهند. خاصه یوسف ربیعов سابق فوتبالباز تیم ملی تاجیکستان که کارنامه زیاد کرده است. او در صحبت به ما از تاکتیک و پیشرفت فوتبال نورسان قصه کرد. بعدی که تیم منتخب در جام آسیا برآمد خوب نشان داد، بعد همون چمپیونات آسیا صفی بچه‌ها زیاد شدن. اگر تو چمپیونات در یک گروه 15-16 تا 20 کس بود، حاضر 30 کس زیاد شدگی. پدر و مادرشون آوردن با شما صحبت کردن، چگونه است؟ خود پدر و مادر رو توجه کردن؟ بعضی پدر و مادرش، بعضی بچه خودشون اومده. ما وقتی میبیاد میپرسیم وای کدا میگن که ما میخوایم با فوتبال مشغول شویم. کدام مهارتاشون رو شما میسنجید؟ آیا یگان معیاری قبول هست برای بچه‌ها که مثلا در اساس معیار آنها رو با مکتب قبول کنیم؟ اکنون وقتی کودک میبیاد ما اولی یگان وای نمیکنیم، قبول میکنیم، به مکتب قبول میکنیم. یک نیم تا 2 ماه تمرین میکنن. بعد هست معیارو که دویدن، جهیدن، پاس دادن، ضربه زدن. بعدی که همین 2 ماه گذشت بعد ما با سنجش میگیریم. بعد 2 ماه تمرین آنها بعد قبول میکنید؟ بله، برای اینکه وقتی کودک نو میبیاد ولی ممکن یگان جا تمرین مشق کردگی نه، ما ایوایو نمیتونیم طلبات کنیم که همین کار رو تو باید اجرا کنی. در میان همین بچه‌ها پیدا میشه نفرانی که مهارت‌های خاص دارن، مثلا با حرکت‌های خاصی خود در یک مدت از خود نشان میدهند. بله، بچه‌ها هستن که یکم روز مهارتشون خوب است نشان میدن با توپ، بلکه که در یگان جا تمرین کردگی نیستن، در پیش خونه‌هاشون بازی کردگیان، میبیان با توپ خوب آشنا هستن. با در اینجا ما کمتر و یا تکنیکشون با کوشش میکنیم بلندتر کنیم. شما خودتون چند سال است که با کودکان سر کار دارید؟ من یک 6-7 سال با کودکان مشغول هستم. دسته‌های استقلال بازی کردگی، ورزو، پرگار، خوجند، همین دسته‌ها بازی کردگی. بعد از به انجام رساندن مثلا کارنامه فوتبال خود تصمیم گرفتید که مربی شوید. بله. تشکر زیاد، خسته نباشید. موفق باشید. Так, اومدیم کانتر دورتر یادگیریتون زنگلیرування. دوستان عزیز، حالا ما با یکی از مربی‌های مکتب مذکور، یکی از سابقه‌داران فوتبال تاجیک، غیروف سید مراد صحبت خواهیم کرد. ایشان تقریبا در سن 50 یا که 52 سالگی کارنامه فوتبال خود را به اتمام رساندند و در دسته‌های مختلف نیز فعالیت کردند. ما کمان ستاره دوشنبه، بعد ستاره دوشنبه بوفاندا دوشنبه، بعد بوفاندا بدیه دوشنبه، بعد بدیه دوشنبه با ورزو دوشنبه بود.
хай ҳамхари команда дастор боз чиқадар масалан дер хотима бахшидед ба кори футболи худ рақобату сахт буд ман ҳамин қувваи ма чӣ карде ки хай мегум баҳс кунам бо даъват мекардам шумо мураббии дарвозабоно ҳастед мураббии дарвозабон чанд дарвозабон ҳоло дорад ин мактаб дарвозабон дар ҳар команда дар ҳамин лигаи олиам боз дорам яхталаш бозиро боз дорам хай дар ки аст дар лигаи олӣ шаҳобиддин аст барки тоҷида бозӣ мекунад муҳаббараби аст равшани кулоб дорад бозӣ мекунад аз ҳамин мактаб тарбия ёфтан ҳам мактаб мо дар ҳамҷо мебиёрам метиҳан мо ҳамёра тарбия мекунем ҷое ки ҳамн нуқсе ки сусти вокали дорам мо ҳамёра рушд медиҳед ҳоло иҷо чандсоларо дарс медиҳед шумо иҷо даима ҳаста 14 13 12 11 10 ҳамон 8 то ҳамин 6 ҳаста ҳамёра таклиф кардам ду бойда ёки ҳамин чемпионати республикада бозӣ мекунем чӣ гуна қабул мекунед чӣ гуна интихоб мекунед дарвозабонҳоро шумо хайр ман чӣ кар мекунам ман нигоҳ мекунам вай ҳамн ҳар як одам нигоҳ мекунад ҳамин чикал ҳамн шакли ҳамн будак чикалия як лаҳза ки будак чиқа қунай баъд ҳозира мо нигоҳ мекунем ки ҳамн будакҳое ки қаддашон баланд бошанд тама ба варзишро биёрам ба мазид гав ест бародар мегӯянд ки дар мактаби махсуси варзишии захираҳои олимпӣ ҳамчунин гурӯҳҳои футзал футбол ва футболи занона фаъолият мекунанд аз ин мактаб чандин бозигарон ба арсаи футболи ҳирфаӣ баромадаанд мақсадҳои асосии мо тайёр кардани наврасу ҷавон барои дастаҳои мунтахаби тоҷикистон яъне барои дастаҳои мунтахаби наврасони ҷавонони тоҷикистон ба ҳисоб меравад ва мо дар мактаб аз рӯи стандартҳои давлатӣ аз 8 сола боло ҳуқуқи қабул кардан дорем ба гурӯҳҳо яъне гурӯҳҳои ибтидоӣ ва зина ба зина яъне талаботҳои худшо дорад яъне баъд аз супоридани меъёрҳои санҷишӣ онҳо яъне зина ба зина гурӯҳ ба гурӯҳ мегузоранд яъне аз гурӯҳҳои ибтидоӣ ба зинои машқи варзишӣ ва мукаммалгардонии варзишӣ ва вақте ки онҳо яъне тамоми зиноҳоро паси сар мекунанд яке маҳорати онҳо баландтар мешавад мо бо мактаби ҷумҳуриявии маҳороти олӣ яъне пешниҳод мекунем ё ин ки бо дастҳое ки дар лигаи олӣ дар лигаи якум яъне бозӣ карда истоданд ба онҳо тавсия метиҳем ки як бор бачаҳои моро бисанҷанд барои тимҳо ва бисёри дастҳо худашон дархост мекунанд ки мисол дар мавқеам хеле мо камбудӣ дорем заиф дорем ягон бозингари ҷавони хуби боистеъдод ва мо пешниҳод мекунем бисёри онҳо дар тимҳои ҳам дар лигаи якум ҳам дар ҳайатҳои ҷавонони лигаи олӣ ҳам дар лигаи олӣ айни ҳол бозӣ карда тимҳои мунтахаба даъват мешаванд бале ва дар тимҳои ҳам наврасони тоҷикистон ҳам ҷавонони тоҷикистон ҳам дар тими олимпӣ ҳам дар тими мунтахаби тоҷикистон дастбарарони айни ҳол бозӣ карда истоданд таваҷҷӯҳи наврасону ҷавонон аз кӯдакон гӯем аз кӯдакону наврасону ҷавонон ба футбол хеле зиёд аст хеле зиёд аст ба ҳамин хотир дар шаҳри душанбе пои пешвои муаззами миллат ва бевосита дастгирии раиси шаҳр муҳтарам рустам эмомалӣ дар шаҳри душанбе зиёда аз 300 майдончаи майдони варзишӣ яъне сохта ба истифода дода шудааст ва имрӯз хушбахтона аст ки дар тамоми манотиқи шаҳри душанбе ҳамин майдончаҳо фаъолият мекунад ва дар он ҷо дар аксарияти онҳо яъне мураббиёи мо фаъолият мекунанд хушбахтона имрӯз мактаби махсуси варзишии захираҳои олимпӣ оид ба футболи шаҳри душанбе имрӯз дастовардҳои хеле зиёд ба даст оварда истодааст ва мо дар тамоми мусобиқаҳои шаҳрӣ дар тамоми синни сол ҳаракат мекунем ки ширкат варзем ҳатман дар шаҳри душанбе ва дар ин ҷо
ин мусобиқаи шаҳри чемпионати шаҳри Душанбе ба хотири ҳамчун мусобиқаи интихобӣ меравад. дар ин ҷо агар дар чемпионати шаҳри Душанбе ғолиб биён ё ки ҳамон ҷойҳои сазовор ҷо мегиред, яке якум то сеюм ё ки то чорум вобаста аз сини сол, вобаста аз низомнома, рохат танҳо дар он ҳолат рохат ба чемпионати ҷумҳурӣ мегиред. дар ин ҷо мисол дар чемпионати 14-соломон агар навратони 14-соло 14 даста бошад, дар 16-соло 18 даста дар шаҳри Душанбе иштирок мекунад ва танҳо 4 дастаи онҳо рохат мегирад ба қисмати ниҳоӣ, яъне дар чемпионати ҷумҳуриявӣ лигаи пешсаф. бар он қадар омодагӣ хеле ҷиддӣ мебинем, барои ин ки рақобат дар шаҳри Душанбе хеле боло аст ва дар ҳама синни сол не танҳо гурӯҳ, яъне мо дар ҳар як синни сол мо рохат ба чемпионати ниҳоӣ, яъне дар ҷумҳуриявӣ рохат мегирем. Бале, мо дар ҷумҳуриявӣ дар 5 синни сол чемпионат баргузор мешавад. Ю-12, яъне зери 12, зери 13, зери 14 сола, зери 16 ва зери 18 сола. Ва дар ҳама синни солҳо мо то 18 солам шумо ҷо варзишгар доред? Бале. Аз 18 боло ҳам дорем. Аз 18 боло. Бале. Аз синни 8 солагӣ шурӯъ мешавад. Аз 8 солагӣ шурӯъ мешавад ва мо негарӣ надорем. Вақте ки хоҳиш аст, вақте ки мехоҳад ки дар ҳамин мактаб тамрин кунад, мо чӣ хел ба он мегӯем. Мо имсол тасмим гирифтем ки ҳамон ҷавоное ки мо ба ҳаятҳои ҷавонони лигаи олӣ ё ки дар лигаи якум, яъне худашонро намеёбанд, барои худ ҷо пайдо намекунанд, мо имсол тасмим гирифтем ки ҳамчун дастаи Душанбе дар чемпионати лигаи дуюми Тоҷикистон минтақаи шаҳри Душанбе баромад кунем. Ба хотири ҳамин дастае ки бачаҳое ки худашонро роҳ намеёбанд, яке мисол дар худро дар футболи калон яке қабул намешаванд, ҳамон бачаҳоро барои гум накардан. Ба онҳо мумкин ки вақт лозим аст, ки 1 сол 2 сол дигар дар кор аст ки бояд камтар дигар маҳорати худро яъне сайқал диҳанд, ки пас аз он бо ягон ҷо дастаҳо даъват дастаҳо даъват шаванд. Агар мо имрӯз агар ҳамин корро анҷом надиҳем, мумкин ки мо оянда ҳамин бачаҳоро аз даст диҳем. Ба ҳамин хотир мо ҳамин сол тасмим гирифтем ки ҳатман дар лигаи дуюм, дар чемпионати Тоҷикистон лигаи дуюм минтақаи шаҳри Душанбе баромад кунем. خب همین طور ما می‌بینیم که فوتبال رشد می‌کنه در تاجیکستان و همین مکتب‌های ورزشی نه تنها در شهر دوشنبه بلکه در دیگر شهر نایای کشور نیز وجود دارد و آنها برای دسته‌های منطقه خود ورزشکار تربیت می‌کنند. بله، در حقیقت در این مکتب مخصوص نه تنها در شهر دوشنبه است، در تمام مناطق تاجیکستان وجود دارد. در برابر مکتب‌های مخصوص با مکتب‌های ورزشی نیز فعالیت می‌کنند. در اون مکتب‌های ورزشی گروه‌های یعنی فوتبال دارند و خوشبختانه این است که در شهر دوشنبه در ناحیه شاه منصور سال 2023 آخر سال 2023 یک مکتب نوی دیگه مکتب ورزشی یعنی تأسیس یافته شد و در اونجا نیز گروه‌های فوتبال با فعالیت یعنی شروع کرد. من فکر دارم که در آینده باز نیز رقابت‌ها زیاد می‌شود در شهر دوشنبه. چند قدری که مکتب‌ها یعنی زیاد شود، چند قدری که کلوب‌های فوتبال یعنی کلوب‌های فوتبال کودکان و نوجوانان زیاد شود، رقابت که زیاد شد، یعنی در وقتی که رقابت که شد فوتبال بازی خوب در اونجا به پایان میرسند، تربیت می‌یابند. و همینقدر ما باید همه وقت با رقابت تیار باشیم، رقابت پذیر باشیم. بله، برای اینکه اگر ما وقتی که رقابت را حس نمی‌کنیم و رقابت در از بین می‌رود، در اینجا رشد هم نمی‌شود. خب یک سوال دیگر، اون بچه‌هایی که به مکتب قبول می‌شوند معیارهای قبول چگونه است؟ رایگان است؟ مبلغ است؟ چگونه است؟ رایگان است، عریضه پدر مادر و حتما باید تشخیص طبی حتما برای ما سالمی
кӯдак муҳим аст. Бале, хеле муҳим аст. мегӯянд ки баъд аз оне ки амин варзишгарони тоҷик тими мунтахаби тоҷикистон дар чемпионати осиё натиҷаҳои хуб ба даст оварда, сафи наврасон зиёд шуд. Бале, дар ҳақиқат вақте ки дастаи мунтахаби мо дар чемпионати осиё баромади хеле хуб кард, барои ки дар даврони соҳиби истиқлол мо бори аввал ба чемпионати осиё роҳхат гирифтем ва дар баробари якум бор ки баромад кардем, буз баромади хуб нишон додем. Ки аз гурӯҳ баромада ба як чорниҳоӣ роҳхат гирифтем, аз гурӯҳ баромада бо як ҳаштниҳоӣ пас сар кардем ва як қисмати як чорниҳоида мағлуб шудем. Ин як саҳифаи таърихист, барои ки бори аввал аст, вақте ки бори аввал кадом натиҷае ки мо ба даст наёрем, ин фақат дар зеҳни одам, дар таърих, яъне номнавис мешавад. ва ҳамчунин футзали тоҷикистон ба чемпионати ҷаҳон роҳ. Бале, дар футбол, дар футзал аз ҳама баландтарин яъне мусобиқот ба мо чемпионати ҷаҳон ба ҳисоб меравад дар футбол. Ва боз хушбахтари чиз ки чемпионати ҷаҳон дар ҳамсоя кишвар дар Ӯзбекистон баргузор мегардад, дар Осиёи марказӣ. Боз хушбахтарин аз чиз аст ки аз Осиёи марказӣ, аз 6 дастае ки дар Осиёи марказӣ яъне фаъолият мекунад, Осиё 4 дастаи Осиёи марказӣ роҳхат ба чемпионати ҷаҳон. 6 даста 4 даста бале, ба чемпионати ҷаҳон роҳхат гирифт. Вохан ин як натиҷаи хеле баланд аст. Чун бале, сатҳи футзали ҳамин конфедератсияро нишон медиҳад ки масалан дар ҳамин конфедератсия аллакай чӣ қадар натиҷаи баланд нишон дод дар ҳамин чемпионати Осиё ва ҳатто акнун ба чемпионати ҷаҳон роҳхат метиҳем. Дар онҷо умед мебандем ки боз ҳам натиҷаҳои баландтар ба даст биёрад. ҳама каса якҷо мухлисӣ мекунад. Воқеан наздик аст ва меравем. Ногуфта намонад дар баробари футболи калон мо гурӯҳи футзала низ дорем. Дар ин ҷо? Бале, мо дар ин мактаб аз беғарзи гурӯҳи футзал бо гурӯҳи бонувон дорем. Ки имрӯз хушбахтона дар чемпионатҳое ки дар се синни сол дар Тоҷикистон баргузор мешавад, яъне дар зери 15, зери 17 ва бонувон лигаи олии бонувон, мо дар онҳо ширкат меварзем ва 2 соли пайдарпай бонувони мо чемпиони Тоҷикистон ҳастанд. Бонувони мо ва имрӯз гӯям мутаассифона бигӯем хато намекунем, дар шаҳри Душанбе танҳо яъне дар мактаби мо ягона мактабе аст ки ба бонувон дарс мегиранд. Ози нав кушода шудааст, яъне як клуби футболи Спартак ном дорад. Нав акун духтаракҳои ҷавонро яъне ҷалб карда шудааст ва ман фикр дорам дар оянда хеле хуб мешавад. Камтарак душвор аст ба бонувон кор кардан, лекин ба ҳар ҳол талабот аст, хоҳиш аст, яъне солимии ҷомеа аст, бояд хоҳиш аст, яъне бояд мо ин гурӯҳҳоро таъсис диҳем ва имрӯз дар мактаби мо 3 мураббии бону яъне кору фаъолият мекунанд. Ва мегӯянд ки дар ин ҷо мураббиҳои дарс медиҳанд ки таҷрибаи хеле бой доранд, ҳамчунин онҳо дар тимҳои гуногуни варзишӣ машқ карданд, фаъолият карданд. Бале, дар ҳайати мураббиёни мо мураббиёи бо таҷриба на танҳо дар соҳаи мураббигӣ, яъне онҳо таҷрибаи бой аз замуд зинаи хурдӣ доранд, гӯем хато намекунем, барои ки футболро аз хурдӣ ки сар карданд то охир. Вақте ки футболро ба анҷом расонданд, онҳо ба кори мураббигӣ гузаштанд ва ин гуна мураббиё яъне хуби дар он бартари онҳо дар чист ки онҳо тамоми нозукиҳои футбол аз дарун медонанд. Вақте ки аз кӯдакӣ ки то калон тамоми яъне паҳлӯи футболро чӣ дар кӯдакӣ, чӣ дар наврасонӣ, чӣ дар ҷавонӣ, чӣ дар калонсолӣ онҳо аз дарун медонанд, нозукиҳояшро хубтар мефаҳманд ва ба онҳо бартарӣ доранд. Барои ки дар муомилаи муоширати яъне кӯдак чӣ гуна бояд бошад, бо наврас чӣ гуна бояд бошад, ба ҷавон чӣ гуна бошад, барои ки дар ин ҷо фарқкунанда аст.
یعنی پسیخولوژی کودکان دیگرگونه است، نوراز دیگرگونه است، جوان دیگرگونه است. اینها همه این چیزا برخوردار است. برام قدر ما وقتی که مربی‌ها را با گروه‌ها تقسیم می‌کنیم ما قابلیت آنها را می‌دونیم و با قابلیت آنها نگاه کرده ما همون گروه رو با اون جدا می‌کنیم که با همین گروه با کار کردن و قابلیت کار کردن دارد. سلامت باشید. تشکر زیاد. دوستان عزیز برنامه میگویند کی بود و ما در این برنامه راجع به رشد فوتبال نورسان تاجیکستان برای شما معلومات دادیم. باور داریم که این نورسان در آینده فوتبال تاجیک را در عرصه بین المللی معرفی میکنند و ما با یک دل شاد و محبت خاص آنها را مخلصی میکنیم. برنامه میگویند کی بود تا دیدار دیگر.